بله ev êriş piştî heftê cotmeha 2023 ket qonaxek nû Eval Selman piştî ku Hamasê beriya salekî wayî piştî hefteyekî salek çêdibe êrişî İsraîlê kir. İsraîlê jî hênceta bersiv bide van êrişa hema bêje xaza ser û bin hev kir û heta niha wek dunûçe ew de hatî gotin zêdetirî 40,000 însan hatine kuştin û li Lubnanê û li Îranê li nava Îranê heta niha به صدام بدهان ایریش پیکاتنه و روش داویش خل هولیه یعنی نهاد تشتکی وهادت که پیشیامه دناف وان و سالی دا چه بو سروکمار ایرانی ده قضای هلیکوپتر دا مر یعنی اویاجی چقاس قضای چقاس نه قضای هجی فکره لگوری فکرامن و لگوری فکرین گلک کسی که نه قضای پشترا سروک حماسه لطهران هات کشتن دیسال تهران گلک کسین پای بلند هاتن کشتن پروفسورین که چک نوکلری چیکن هات کشتن یعنی لنوا ایران دا اسرائیل ایریشن گلک مزن پیکانی دیسال حزب الله جی خستن و وای مهک یا تمام ها ایران دا بهشی ایریشن قدمه ناوینا حزب الله کردن پاشه جوری پاشه جی هریداوی سروک حزب الله کشتن نه دروشه گاوادا اسرائیل کو جی سروک حماس دزنه جی سروک اسرائیل حزب الله دزنه جی سروک فرماندارین وان دزنه نممکنه که هایمان ایریشا حتی جوتمه 2023 تنم یعنی ورقیه که اسرائیل جویت اشترا آمده بو و حماس و ایریشا حماس وان آمده کارین حماس شخرا وکه فرسندکی نرخاند و پیواژو دا دست بکرن ایریشا که حماس دا دست بکرن بو سدم که اسرائیل نوا ساله کی دا لهرم روجلات نوین دستو لنگه ایرانه بشکنه و اب اپراسیون ایریشن که دم داویدن بکتن جی اون آرمانج ایرانه جبر که ایران حتی اینها لهرم روجلات نوین شرخه لدرجة سينوري خد مشاندن فيها هر كس زانه لبنان ليمن لعراق لسوريا لفان ولاتا مشاندن و إسرائيل جد بيج بوكم إيران دور بيج بكن جبوك فيرا جميتك بفن بيسته بيشي دست إيران لفان هرما ورشكاندن باش إيران لسر إيران يا تسليمات ولا فرض كرن يا جي جهرتنا ولا فرض كرن و أمريكا تسريدا يكتي أوروبا ولاتی روجاوا جد نابه کنسپت یعنی افیاج من شد دیگه کردن هرما روجلات نوین خوازن جنوبا دیزاین بکن هزن هگمونیک و اف هزن هرمی استاتیکو پاریس جی او جی وان را خدمت کن یعنی هر دوش را خدمت کن هزن استاتیکو پاریس خوش علیه وان هزن هگمونیک و هاتن دیزاین کردن هزن هگمونیک نه دو حاضر نام پاکوش بکن لگوری خود سیستم اکنو چه بکن دفر داجی وقت کوتاجی دوسیه دا باس کرده دفر داجی رولا کرده و دوستین کرده بگمان جهر در مزادتر در تکبه بوله yani mesela ne çabuk girtine mesela projeye ki jber ku statukoya rojelat navin edi nameşe u hezen hegemonik hezen navnetevi duxazin ku ve statukoya nameşe bu garin statukoya nu çek esas bersiva ve perse u bersiva gelek persen ku nahal heremi çidbe dahatına Netanyahu ya netevi yek bir de hebu Netanyahu لودر نقشه نشانده سروک وزیر اسرائیل وش او هندستان حتی برا سپی یعنی برا هندستان حتی برا سپی نقشه نشانده یک نقشه رش بود اف نقشه رش که یعنی ایران و هزین ایرانی دناو یعنی دخوازن و هرم رش بکن اوه یعنی روشه یعنی بیا قبول بکن نقشه دنشی اوه که yani لگوری خو اوج دم وای نقشه نو ام دیزاین بکن و دناو دیزاینا نو دا ام آبوریاق پیش بخن تکنولوژی پیش بخن غاز و انرژی جوی خط بینن سر عربستان سعودی و اسرائیل لا سر قبر سر دربازی اوروپا بکن اویاش خو بار yani بریا ایریشا حماس آلدجی اسرائیل لجبینا گبیستاد هندستان هاتو بریارا وی هاتو گرتن و وی گلک هات نقاش کردن نه پروژه اوه یعنی هندستان بریا ولاتن کندا و عربستان اسرائیل قبرص حتی اوروپا کوریدور اکبره شکرن و کوریدور بن اولهی داوی رو شرط مرجن هی روش هی على الرجلات نبین ری نده
به کوریدور لگوری پرسپکتیفا ولات روجاوی اوه که جبو اولهیه به کوریدوره ایران و هزین کل سر نوی ایران شر دکن یعنی هزین در به سیستم آوان همی ورن تنکرن تصفیه کرن یا جی تسلیم ورن گرتن نتانیاهو لور چه گو یعنی لازم هم ایران ایزولا بکن و با عربستان السعودي سريده ولاته كندابه همو ملت عرب دولت عرب را لهف بكن و لبه هرمه بكن هرمه ك يعني الجوري الجوتناوي بكن هرمه ك آرامیه جبوك ام هبره بازرگانیه بكن جبوك ام هبره تکنولوژی نو بفروشن غاز و انرژی بك بين يعني ولات الرجاوي پرچه کی به پروژه نه سر خودیه به پروژه نه و اسرائیل وکل لشکری به پروژه یعنی وکل پلیس به پروژه هاتی وظیفه دار کردن دبن نوع اولهیه اسرائیل ده اوانتشتا تنه کردن جبر به که ام نکارن ها بجن که اسرائیل ایریشت که امریکا اروپا انگلترا چاوی خوشی را دکرن نه اف کنسپت اف ایریش اف پروژه همی به هفرا تن ارگانیزه کردن و به هفرا جبری و هاتنا پلان کردن از وسط نها دمان بحث الشر دكن لكردستاني جي تشتكليش ببورا سلمان يعني برسات ذهب متام جبير كذا برسات يعني شخو د كشترا حسن نصر الله دا بالافر امريكا هانين بيك هانين ایریشه بالافرین اسرائیل همی امریکا يعني بالافرین بعد تو و 90 کیلو شخو فزين 1 تن هنن يعني 1000 كيلو والجوري هن إيطاليان 8 طن كارانينا يعني يا 8 فوزي وسا عبتنا يجي جدا جبر فوزي بومباي daha مثلا ترجعنا والجوري هن لوجين كنت شايف مني نبنا تبيدا هن بالافرين أمريكي نديار یک جوان بالافراجي دوی اویدا جی گرتی دیسا بالافرین انگلیستانه کشف استخبارات جیگرتنه جبر که اف چکین یعنی اف فیزین مثلا یک تونی که ام دبیجن اوانا بام بالافرین که باساوان تکرن هر یک جوان دکاره دو سه راکه یعنی بدهان بالافرا دوی اپراسیون دا جیگرتی و اف بالافرج همه انگلیستانه و امریکا و بگمان اوانش خوش اسرائیل را دبن یعنی دورت اوکتنه فکرک شبهه تنه که انگلیستان و امریکا ندنا به اپراسیون دادن. بله کردستان خود نوانده وی شریش بر که کرد یعنی ایران جی لسوریه لعراق و ترکیه جی هزار دیار کرن یعنی عالیه سیاسی لشکری دیپلماتیک رخصتنی و هزار دیار کرن که ev ولاتی که بحثا واجد کن چهار ولات اساسی سرکه یه روجلات نوین افته به معنی که کرد نهال روجلات نوین اکتوری کی سیاسی لشکری جواکی رخصتنی نکه کس نکاری واش ندیتی و وره ev عالیه کی راستیه عالیه دن مدل که ربرا پوپش دخه مدل نتواد دموکراتیک کنفدرالیسم دموکراتیک نه دکاره همو پرسکریکن روجلات نویر را به چهار سری نه افشارک ام بحث کن لبنان لفلسطین شر ایران و اسرائیل همو روجلات نوین یعنی چه سدن جرات نشاندن عالیک دبیجه فلسطین گل فلسطین عالیک دبی اولهیه گل یهودی اولهیه اسرائیل اولهیه جویا دفردا گرینگی کنفدرالیسم دموکراتیک پارادایگمای ریبراپو در کبه ولی ریبراپو چه دبیجه دبی نتواد دموکراتیک نتنه جبو کرد و کردستانه جبو همو هرمه حتی جبو تباهی جهانه و اساس نتواد دموکراتیک چنن همو گل همو باوری همو رنگ همو جواک وکه آزاد به هفره بجین کسکی نزده تربه نکیم تربه کسکی دن را سردست نبه و اولهی و آزادیا ملتکی جواکی باوریه که جبو اولهی و آزادیا جواکتن در دورکتن گلکی دن نه خطری نه تهلکه برواج ویه که اولهی همو گلان به هفدورا ممکنه پیکانه اف مدل جبو کردستان تنینش بو تنواهی روجلات نبین اگر انبیا نها وکه درمانه که جبو مثلا فلسطین و اسرائیل جی پیشنیر بکن
İsrail milletin Filistinê jî gelê Filistinê jî gelê cihû jî rastiyekî vê herêmê ne û ew jî dikarin bi hev re azad bijîn û azadiya cihûyan ya jî azadiya Filistîniyan ji bo azadiya êdinê nebe xeterî nebe tehdît û bi hev re bikarivin di nav ahengekê de bijîn. Ev ya bêguman tiştekî zor e lê çareseriya yekane ev e. Hêzê hegemonîk û hêzên statûkoparêzê herêmê çi dikin vê nakokiyê kûr dikin di esasê xwe de derdê wan ne azadiya cihûya ya jî azadiya Filîstîniyan e derdê wan ew e ku berjewendiyên xwe ferz bikin li ser herêmê. Ji ber vê yekê her ku diçe dişûna ku vê pirsgirêka çareser bikin de van pirsgirêka kûr dikin û dixwazin ku şerê heyî şerê berjewendiyên xwe zêdetir li seranserê herêmê belav bikin. Bir de esas ev pêvajoyek em niha ketinekê wan behs dikin ji xwe di sala 1997 de hatiye destpêkirin di kompleya neyê cotmeyê ku rêbera ji rojhilata navîn neçarba terikan. Yani çima ji ber ku fikr û felsefeya rêbera ku niha em behs dikin di wê demê de jî dema ku rêbera rojhilata navîn bû jî van fikr û ramanê xwe eşkere digot. Yani ne hêzên statûkoparêz, ne netewperestî, ne hêzên mezhebî ê herêmê dikarin aramiyê pêkbînin, çareseriya demokratîk pêkbînin, ne jî hêzên hegemonîk ên navnetewî. Ji ber ku vana her du hevdû diparêzin. Yani vana her du ew ê hevdûnin. Yani yek nebe êdin ji xwe nîne. Berdewamê hevdûnin. Ji ber vê yekê xeta sêyemîn pêwîst e. Çawa îro ku ji bo Kurdistanê dirin xeta sêyemîn stratejiya xeta sêyemîn ev ye ji bo seranseriya rojhilata navîn mümkün e ji ber vê sedemê azadiya rêbera po pêşxistina fikr û ramanên paradigmaya rêbera po niha di qonaxa îro de ji her demê zêdetir pêwîst e ku ji hemû gelan re were gotin pêwîst e ku ji her demê zêdetir were praktîzekirin. Ev jî bêguman barekî mezin dide ser milê me Kurdan, ser milê çapemeniyê, ser milê dîplomasiyê, ser milê siyaseta Kurd û Kurdistanê. Yani careka din em bi vê münasebetê dibînin ku paradigmaya rêbera po a netewên demokratîk û konfederalîzma demokratîk çi qas giringin ji bo hemû rojhilata navîn, ji bo hemû gelên rojhilata navîn. Yani rewşa heyî nameşe. Rewşa heyî çi tîne? Şer tîne, kuştinê tîne, qaosê tîne. Ti çareseriyekê xwe nayne. Herkes behsa mezinkirina şer dike. Herkes dibîne ku ev qaos, ev şer her diçe mezin dibe û divir de ê ku tê kuştin zarokin, jinin, insanên sivîlin. Yani hemû gel ji vî tiştî zirar dibînin. Li aliyê din hêzên herêmî çi dikin? Dixwazin statûkoyê biparêzin. Eger neparêzin jî dixwazin li gorî xwe dîzayn bikin. Hêzên hegemonîk jî heman tiştî dikin. Hêja me behsa wî kir. Ji bo vê yekê wê demê lazim e ku xeta sêyemî, xeta gelan, xeta azadiya gelan, xeta demokrasiyê pêş bikeve û ku ev çi qas pêş bikeve ev tansiyon, ev aroziyek û rojhilata navîn heyî jî ew qas kêm bibe. Bêguman ev karê rojek du roj, meyek dime, salek du sala nîne. Ev pêvajoyeke tekoşînê dixwaze û ev tekoşîn jî bêguman ew ê her biçe berdewam bikin. زور سپاس اول آمد ji bo te wextê xwe veqetan beşdariya te nirxanê te qewet pêştire. Spas xweş, silav reis.